จุดเริ่มต้นเนี่ยตอนนี้การที่chúngสนใจตรงนี้เนี่ยตอนนี้จะต้องตัวหนึ่ง grammar 37 talking about adjective different between adverbs แต่ยังแปลเกี่ยวกับเรื่องเรียง adjective ใน adverb จากโดยมันส่วนในตอนนี้ก็เลยมือที่ข้อมูลจำนวนและจะต้องตัวหนึ่ง adjective บทสนทนายังมือ number one talking about adjective equality นับไปได้ยังแปล equality มีได้ท่ายังบ่งหันเพียบโดยเคลียร์โอเคเราเรียงบททุกนั่นบททุกมวยเราเรียงบทมวยต่อบทมวยโอเคยังจองจำบทสนทนายังแปล adjective equality adjective equality นั่นมีได้ท่า us บวกจมูก adjective us โอเคบวกจมูก us โอเคบ่งหันอันเปรียบไว้มวยได้วิสมาคนี้ให้นั้นโดยเคลียร์โอเคยังจองจำเนี่ยยังบทที่หอยยัง mono is us told us สมบัติมีในท่า mono นั่นคือพูดโดยสมบัติอันจังus told us นี่เรียกบ่งหันอันเปรียบโดยเคลียร์รูเบียง mono ให้นั้นสมบัติเราเป็นอะไรยังจองจำเนี่ยโอเคโอเค now move to example 2 he is us clever as me มีในท่า us clever as นี่เรียกเป็น adjective โดยเคลียร์อันจังก่อนนั่นแหละคือฉลาดโดยขยำได้เราไปได้ยังแปล adjective equality เราไปได้ยังแปล adverb equality ไว้เรียกบ่งหันมันจะอันปีสกรรมเพียบสกรรมเพียบไว้มุ้ยโดยนั่งสกรรมเพียบเอาไว้มุ้ยเราไปได้ยังแปล adverb equality ยังมือที่หัวเยอะ us บวกจมูก adverb บวกจมูก us talking about action that the same and equal มีอะไรอันนั้นโดยนี้ให้นั่งสมาธิยังแปลadverb equality ยังมือที่หัวมือจำนวน he rides as fast as she does อันนั้นคือ as fast as นี่คือเรียกมันจะเอาเนี่ย rise มันจะเอา rise อันนั้นก็จีโอเคเลื่อนโหลดเรียงบานฝืนเราไปได้ยังแปลอันนี้เป็น how to simple present tense เราไปได้ยังมันจำไม่ดับเบอร์ rise ยี่สิก็ได้ยัง she does ยังมันจะใน she does ยังมือที่หัว number 2 I can speak as well as you can มีในท่า as well as you can นี่คือเชื่อประเภท adverb equality ให้เรียกบัญญัติในอ้อยโอเคบัญญัติในอ้อย can speak โอเค can speak อันจังคือเราไปได้ยังแปลประเภท auxiliary verb can อันจังยังตรงกับ auxiliary verb can ยังมันจำได้ verb มือจิตติยังจำเราไปได้ยังการเราไปได้ยังแปลประเภทโอเคยังมือ number 3 she spoke as quickly as you did เราไปได้ยังแปลas quickly as นี่คือเชื่อประเภท adverb โอเค equality ได้ยังตรงจะจำบัญญัติอัมพีกิริยาสกรรมเพียบมุ้ยวิสมาในสกรรมเพียบมุ้ยติดสกรรมเพียบมุ้ยโดยในสกรรมเพียบมุ้ยติดยังแปล adverb equality โอเคเราเป็น he spoke นี่คือเชื่อ past โอเคเชื่อประโยค past tense ได้ยังตรงแต่โย you did โยมาจุ่มดูโดยซา spoke นี่คือเชื่อประโยค past tense เราเป็นได้ยังแปลเปรียบเทียบในสกรรมเพียบมุ้ยติดคือยังโย did มุ้ยจุ่มดูโอเคให้ ask quickly นี่ ask นี่เรียกบัญญัติในอ้อยverb เนี่ยอันจัง adverb โอเค adverb equality เนี่ยวิบัญญัติอันปีสกรรมเพียบมุ้ยโดยยังสกรรมเพียบมุ้ยปัญตา adjective equality นี่บัญญัติอันปีpronoun มุ้ยโดยยัง pronoun มุ้ย noun มุ้ยโดยยัง noun มุ้ยโอเคเราไปได้ยังปลาเพียบครบเนี่ยเราเรียง adverb adjective ให้ใน adverb ไหมภาษาไหนยังปลาบวกจมูก not so us บวกจมูก adjective บวกจมูก so หรือมุ้ยกับ adjective us บวกจมูก adjective บวกจมูก us นี่วิบังหันอันปีเพียบครบเนี่ยរបស់មួយខុសនឹងរបស់មួយវត្ថុមួយខុសនឹងវត្ថុមួយមានន័យថាមនុស្សមួយខុសមនុស្សមួយអូខេnoun មួយខុសនឹង noun មួយគឺយើងប្រើរបៀបនេះយើងចងចាំយើងមើលឧទាហរណ៍យើង mono is not mono isn't us told us សម្បត្តិគឺ mono ហ្នឹងមិនពុះដូចសម្បត្តិទេនៅពេលដែលយើងប្រើ us told us បូកជាមួយនឹង isn't នេះវាបញ្ជាក់ថា mono ហ្នឹងវាអត់ពុះដូចសម្បត្តិទេយើងមើលឧទាហរណ៍មួយទៀតអូខេ this marker isn't so good as this marker អញ្ចឹង marker មួយនេះវាអត់ស្អាតដូច marker មួយនេះទេអូខេវាអត់អត់ដូច marker មួយនេះទេអញ្ចឹងវានៅពេលដែលយើងប្រើ isn't នេះវាគឺជាប្រយោគមួយដែលវាបង្ហាញភាពមិនដូចគ្នាមិនស្មើគ្នាមិនដូចថា marker នេះវាមិនដូច marker មួយនេះទេអូខេនៅពេលដែលយើងចងចាំបើសិនបើយើងប្រើ adverb equality បង្ហាញពីភាពខុសគ្នាវិញសកម្មភាពវាមិនដូចសកម្មភាពមួយទៀតគឺយើងប្រើដូចនេះអូខេ not បូកជាមួយនឹង so ដែរបូកជាមួយនឹង us បូកជាមួយនឹង adverb បូកជាមួយនឹង us ពីព័ត៌មានសកម្មភាពមួយមិនដូចគ្នាឬមិនស្មើគ្នាគឺយើងប្រើសកម្មភាពមួយហ្នឹងគ្រាន់តែយើងដាក់ពាក្យ not ទេណា
nó bên là dương trao vì ok I can speak as well as you can miền này thác nhưng mình ai như vậy đôi đại nạp bán để vừa thì nó bên là dương trao auxiliary verb cứ dương trao để đặt auxiliary verb đằng này ai chẳng as well as đi cứ việc mình trận đây ok speak nè nó bên là dương trao adverb ok adverb việc mình chọn vì sự cao một việc mỗi việc mình đôi sự cao một việc mùi tiết nó bây là dương tiền tiêu ho mùi tiết tốt ok và sau này dương tiền ở tiền ho đấy dương dây thả she does ok she doesn't write as fast as she does anh ấy cứ dương pra prepared not bầu chữ mùi số bầu chữ mùi as bầu chữ mùi adverb bầu chữ mùi nữa này việc bằng po rồi này vì sự cao một việc mỗi đại việc mình đôi kia nó bây là dương trào việc là dương cho chấm ok anh biết ai hiểu bạn thế dương thì dây ông pi việc cognitive và sau này dương pra adjective equal adjective với cứ dương pra từ từ comparative and superlative cứ comparative trong đang ấy dương pi thiệp bìa bảy mũi tàu bảy mũi bìa thùng chiến lò chiến ok cùng được thùng chiến mono is taller than sầm mặt cứ mono nó phù sắm phù chiến sầm mặt dương pra comparative và sau này dương pra superlative đi dương pra cùng được đặt ta noun nắng mono nắng rư mùi có noun nắng rư có object nắng rư có pronoun nắng việc phù chiến việc phù bằng phật nó ở bảy mũi nó không cống được mũi cực non vậy ở bảy mũi đại dương tròn chấm ok mono is the most clever in the class mình mono nó cứ chát bằng phật nó thế nào anh chơi dương pra superlative việc bằng hai âm pi sọc là niệm rư còn noun đó này việc là o bằng phật nó không thế nào và sau này dương pra compare adverb với tiện tôi từ năng adverb comparative and adverb superlative việc bằng hai pi giờ cao một phiệp nó là o bằng phật nó lừa bảy mũi ok việc đặt kỹ ok cùng được đặt kỹ mono run more quickly than sầm mặt cứ mono nó lươn chiến sòm mặt anh chẳng quickly thì việc mình chạy này áo run ok quickly thì việc mình chạy này áo run ok anh chẳng sòm mặt với the hard test in the company the hard test này cứ việc mình chạy này áo với nè sòm mặt nó thua ca giang lục bắt nó không trong hồn anh chẳng adverb ok adverb quantity hay đơn comparative adverbនិង superlative នេះវាបញ្ជាក់អំពីសកម្មភាពវាបញ្ជាក់អំពីកិរិយាប៉ុន្តែតកតងទៅនឹង adjective equality ហើយនិង adjective comparative and adjective superlative នេះវាបញ្ជាក់អំពី noun យើងប្រៀបធៀបអ្វីមួយតអ្វីមួយប្រៀបធៀបអ្វីមួយយើងប៉ុន្តែវាអត់តកតងទៅនឹងកិរិយាសព្ទទេហើយយើងចង់ចាំហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមចែករំលែកអ្នកទាំងអស់គ្នាបង្ហាញអំពីភាពខុសគ្នារវាង adverb និង adjective សូមអរគុណសូមជម្រាបលា